Yutzil akap, Bishabelesh, Ichmayat Anexik Batik Shantitesh, Lenohalach, Waitunos Lumil, Yucatán, y Mauricio Viladosal, Tumuchuba, Yetele, secretario de Defensa Nacional, y un Luis Crescencio Sandoval González, Utial Ushakal Iliko, Bish Ubin, Le Uno Tuculil, Umeyahileno Kibik, Kuyalal, La Plancha, Tushianupak al Yabachcheo, Yeteyanupatal Humpel Yash Pulmón, Utiale Much, Lak Zilo Yucatán, Yetele Ulabob Shimbatiko, Utialubeta le Meyashana, Yanushupul Manalti 1.300 millones de pesos. Humpaye, tu muchubash le nojalacho, Yetel Uhol Popile, Comisión Federal de Electricidad, y un Manuel Barlet Díaz, Timash Tzab Ukahot, uno Tukulil, le Umeya, le Kisbutz, Kuyalal, y Trump. Beshanoich ulak anambalo batik titesh ichil ulak anambalo be utial imbesal le uwinalil le meyakuholin tal utial le cáncer ti yimkolelo Fundación Tocate tutzakahot bil campaña número 14 kukabatik le información kusalbartik kushtalob kaholte tza ojetbil yetel Machaba wa Tocate bei tukaba tilo beshano tuyo la lejela luz no hochile dif Yucatán María Teresa Boen Calero tutsa kahot bilietel tuya la hele no halach wa Yucatán tsok uholintik humpel no kanang meya utial uyantal le kohanob kuyantal cáncer tiobo yetel tush kutsabal hanaltio beshan humpel anta tuyo lal 2000 el peso titulakal kapel winalob. Lailik sikbatiktitash ichilek anang baloba le teletom te ichilek uinoba tuchukik 25 el habob kahak umeya yeteluk eshbesik kushtalob beishan utsaik tulakal le nukulo kabet utial uyoksal le mashob kuyantal wabash discapacidad tiob. Beyo kutzabal ojet bile manalti 641,000 tulul macho tzokuts atantalob ichil le 22 pelel centros de rehabilitación infantil yetel tzok ukamikob 31.8 millones de servicios kutzabal wa Yucatán kutzabal ojet bile tzokuts atantal manalti 10,000 tulul mehem palalob. Beshanote tu yala le haboba le usetenkimil makob tu yo lal u yantal kohanil ti upuksik alob sok u hacheta ya talob tu men ku yilale yan yabash sahben silil ti u kustal yabach mako tu lakal hela tu yo lal yabach balo mama lob takobe suk ubetalob kutsokole ma ohel tangshan le kanan utial ma uyuchul le kimil wale kohanilo beyo kutsabal ohet bile waituno lumil Mexico le kohanilo ti le puksikal le ti le yash basho wa kohanilo betik ukimil mak tumetzok umashacheta yaptal tile kimilo uchpa tuyolal le ukohanil le COVID-19. Beshanok sikbatiktiteshe kutzokoluman 30 el habo uchu ukahal shakal kashanov te biofabrica tile sisi kukabatik Manuel L. Robert tan umeyahtal hacheta malob uyal kihob le heloba masecheta nuktakob kutsokole matuhan kimilo keshka anchahak uyikelob wa ulak hehelas kohanilob beituno le uyal kihobo hacheta malob umeyahtalob te ichilekinoba bale hachkabet ukanantalob tumen hachchan humpelchan kohanil ka okok ichilobe yabach utenele heubetik ukastal tulakal le meyakuholin tal utial ukananto al lobo beyo kutzabal ojet bile umeyahtal te ichilekinoba manalti 6 millones ti ukulul cheu kumeyahtal ti tulakal humpel hab beituno ichmayatane behlae le titulakalo kashik te shietel yabach utzil